Ako bismo govorili o uspešnosti u ratovanju i najuspešnijem ratniku u srpskoj istoriji, onda ime Jovana Stojkovića, poznatije kao vojvode Babunskog, je neizbježno, s obzirom na to da nikada nije izgubio bitku u kojoj je učestvovao. Njegov ratnički put ovenčan je isključivo slavom, odlikovanjima i poštovanjem kako od svoje srpske vojske, tako i poštovanjem od strane neprijatelja. Rođen je 1878. godine u decembru mjesecu u selu Martovci u Makedoniji. To su bili trenuci kada su Bugari svesni da će doći do podele Makedonije između Srbije i Bugarske, svesni da je Osmansko carstvo sve slabije, trudili da svo stanovništvo u današnjoj Makedoniji pobugare, odnosno da ga na neki način prevedu u svoj nacion kako bi vrlo lakše i uz malu pomoć vojnih trupa uspjeli da zadobiju jednu takvu teritoriju. To je zadesilo, ti problemi su zadesili uglavnom sve Srbe u tom vremenu. Jedni su odlazili u četnike, što možemo reći da su nekadašnji hajduci, drugi su bežali u Srbiju, treći su zaista postajali Bugari i menjali svoja imena, a neki od njih su se trudili da se suprotstave i tokom tog suprotstavljanja nikako dobro nisu prolazili. Jedan od takvih ljudi jeste otac našeg junaka Jovana Stojkovića, koji je svog sina odveo i upisao u osnovnu školu, želeći da mu se sin obrazuje. Međutim, njegovog sina upisali su pod imenom Ivan Stojkov. Kao nacionalnost stavili su bugarsku, a on, nakon što je to odbio, sina je vrlo brzo prebacio u Srbiju, gdje je Jovan Stojković završio osnovnu školu, a potom završio i učiteljsko-bogoslovsku školu. I upravo nakon završetka te škole, mladi učitelj Jovan Stojković vraća se u Makedoniju i počinje da radi upravo ono što su i Bugari radili. Dakle, on postaje predavač u srpskoj školi, srpska deca konačno imaju mogućnosti da se školuju na svom jeziku, što je naravno prst u oko Bugarima koji pokušavaju prvo da ga zastraše, pa onda su mu zatim i pretili. Bilo je i neke pucnjave, međutim, kobni trenutak dogodio se te neke 1903. godine, kada su tokom jedne svađe Bugari ubili njegovog rođenog brata i njegovog sinovca. To je zaista bio jedan trenutak kada je seoski učitelj Jovan Stojković posegnuo za osvetom, bez obzira na svoje bogoslovsko obrazovanje. I on tada odlazi u četu Gligora Sokolovića, koji je već bio poznati vojvoda i učestvuje u nekoliko okršaja. Međutim, tokom tih nekoliko okršaja svi primećuju i shvataju jedan izuzetan talenat za organizaciju i Jovan Stojković mnogo brže nego svi ostali, da ne računamo obrazovane oficire srpske vojske koji su nekoliko godina školovani za oficire, on, iako neobrazovan oficir u tom smislu, u smislu školovanja, postaje vojvoda vrlo brzo. I on u svojim memoarima, onog trenutka kada postaje vojvoda, priča o Stevanu Dimitrovu. Inače, Stevan Dimitrov je bio bugarski vojvoda koji je učestvovao u ubistvu upravo njegovog brata i njegovog sinovca. Jovan Babunski u svojim memoarima navodi da je odlučio da ga ubije što pre, iako su ga se svi plašili, i odmah je poveo četu na njega. U toj jednoj epskoj borbi koja se dogodila, Stevan Dimitrov je plakao, molio da ga ostave u životu jer je ostao posljednji od svoje čete, međutim, naš heroj je bio neumoljiv. Nakon te pobjede dolazi do ogromne prevage u snazi Srba i Bugara na toj teritoriji i odjednom vojvoda Jovan Stojković, poznat po planini Babunik, gdje mu je bio logor, postaje vojvoda babunski. Strah, trepet i stalna operativna obrada kako turskih, tako i bugarskih vlasti. Međutim, to ga nije uplašilo, niti se
niti se pokolebao. Pa u tim trenucima to je na neki način osokolilo Srbiju, koji u tom periodu upravo i dovode veliki broj oficira koji se uključuju u tu borbu koja je kasnije nazvana Srpska četnička akcija. Jedan od tih oficira imaće veliki uticaj na vojvodu Jovana Stojkovića Babunskog, a to je Vojislav Tankosić, kod kog je on prošao jednu kratku gerilsku obuku i sve vreme dok je vojvoda Tankosić četovao, Babunski bez ikakve sujete, iako je bio jednako poznat i jednako popularan, stavljao se pod njegovu komandu. Međutim, u odsustvu Vojislava Tankosića, Babunski je bio komandant njegovoj četi. Upravo zbog još jedne slavne bitke iz 1907. godine u kojoj je Babunski učestvuje, u kojoj je potpuno porazio Bugare, nastala je dobro poznata pesma pod imenom Spremte se, spremte. Dakle, ta pesma ispevana je u čast vojvode Jovana Stojkovića Babunskog. Reči su napisane u čast pobjede 1907. u toj bitci, ali su napisane nešto kasnije, 1908. godine, a prva radio verzija objavljena je 1924. godine u Radio Beogradu i autor te, odnosno čovjek koji peva tu pesmu, zvao se Vasa Pukvić. Nažalost, reči te pesme su docnije vrlo često menjane za potrebe različitih pokreta, različitih formacija, pa imamo i danas jednu mnogo poznatiju verziju te pesme koja pominje Dražu Mihajlovića, koja opet, inače, ta pesma uopšte ne opeva period Drugog svjetskog rata. No, na trenutak se vratimo na Jovana Babunskog. Onog trenutka kada je došlo do mladoturske revolucije i kada su Turci obećali sva prava Srbima, Jovan Babunski se vraća u svoje rodno mesto, prestaje da bude vojvoda i nastavlja karijeru učitelja. Međutim, ono što se pokazalo kasnije jeste da je to bila samo jedna velika prevara Turaka, da bi i Srbi, a donekle i Bugari, iako su Turci imali bolji odnos sa Bugarima, raspustili svoje čete da bi se njihovi vojnici vratili svojim kućama, vojvode također, i da bi ih lakše njihove patrole pronašle, uhapsile, streljale ili bacili tamnicu. Takva sudbina sačekala je mnoge srpske vojvode, pa i Jovana Stojkovića Babunskog. On je 1908. godine uhapšen pod optužbom da je ubio čoveka i osuđen je na 10 godina robije. U trenucima kada su ga bugarski vojnici sprovodili u zatvor, Jovan Babunski je pokazao zašto je najistaknutiji ratnik svog vremena. Naime, uspeo je, iako vezan, da pobegne u šumu, zatim je bežao nekoliko dana od bugarske patrole, probio se do granice, prešao ilegalno, naravno, granicu i došao u Srbiju. Njegov naredni posao te 1908. godine bit će posao instruktora u jedinicama, odnosno u logoru Vojislava Tankosića. Jedan deo svog života proveo je u Beogradu, gdje je sklonio i svoju porodicu, a drugi deo provodio je u Prokuplju kada je vršio obuku, kada je birao regrute, kao i u okolini Ćuprije, gdje je također bio napravljen jedan od logora. Međutim, ono što je interesantno, kasnije se ispostavlja da su optužbe Turaka istinite, da je zaista Jovan Babunski te 1908. godine ubio Turčina, ali ako možemo da pronađemo jedno opravdanje, onda je to da je taj Turčin oteo zemlju jednom srpskom seljaku koji je pozvao Babunskog i koji je došao i nije imao milosti, kao i tokom svih borbi koje su se događale. Poznata je jedna gerilska parada iz 1908. godine za koju i dan danas postoji jedna fotografija gdje na toj paradi na današnjim Terazijama šetaju četnici Voje Tankosića, levo je vojvoda Jovan Stojković Babunski, a negde u publici sa oduševljenjem vidi se lice velikog srpskog pisca Branislava Nušića. Kada je počeo zapravo prvi Balkanski rat, Jovan Stojković kao čovjek koji izuzetno poznaje
teren, prebačen je automatski ponovo u Makedoniju, gdje je krenuo sa čišćenjem terena i koliko je bio brz u tome, govore činjenice da je on sa još nekoliko vojvoda, među kojima je bio i vojvoda Vuk, predeo oko Makedonije u potpunosti očisti. Ono što je interesantno, što je zajedno u sadejstvu sa vojvodom Vukom, bio čak u nekim momentima i brži u odnosu na konjicu srpske vojske. To govori o nekim njegovim ratničkim sposobnostima i naravno koje se pokazuju još 1913. godine sa njegovim starim znancima sa kojima je, ako možemo da kažemo da neko voli da ratuje, a on sigurno nije bio jedan od tih, ali ako bi morao da bira, on je uvek i najviše voleo da ratuje sa Bugarima i koje je potpuno porazio. Posle upravo oslobađanja stare Srbije, Jovan Babunski, bez obzira što ima ponudu srpske vojske i bez obzira što mu je dat rezervni čin oficira u srpskoj vojsci, ponovo se vraća da radi ono što želi. Dakle, da bude učitelj. Međutim, na tom mestu nije proveo puno vremena, jer već 1914. godine Vojislav Tankosić je uhapšen zbog navodne pripreme atentata na Franca Ferdinanda. Istog trenutka, to mi nekako i danas zvuči kao neka filmska scena, Jovan Babunski, koji je u tom trenutku civil i učitelj, poziva svu svoju četu, među kojima su istaknuti ratnici tog vremena, Mustafa Golubić, Đuro Šarac, Boško Arežina, i koji se svi okupljaju kao čitava jedinica ispred zatvora u Beogradu u kome se nalazi Vojislav Tankosić. I pod njegovom komandom, preteći se, obraćaju srpskoj vojsci tražeći da pusti njihovog komandanta. Na svu sreću, do sukoba između srpske vojske i te impresivne gerilske jedinice nikada nije došlo. Već, s obzirom da Austrija nije podnijela nikakve dokaze protiv Tankosića, on je pušten i unapređen u čin majora i preuzeo je komandu nad tom jedinicom. Upravo ta jedinica će u narednim danima odigrati veliku ulogu u odbrani Beograda, a govorilo se da Beograđani neće zaboraviti usluge Jovana Stojkovića Babunskog, koji se sa jednom svojom malom četom zaustavio na Savi kod današnje Ade Ciganlije i gde je, da li su te priče malo preterane ili ne, ali sa svojom četom dosta dugo zadržao jednu kompletnu diviziju. To je isto bio je upravo uz Vojislava Tankosića kao deo borbi tokom cele austrougarske operacije, austrougarske ofanzive te 1914. godine. Čak je i odlikovan, a s obzirom na problem na južnom frontu, odnosno znalo se da će Bugarska ući u rat na strani centralnih sila, vojvoda Jovan Stojković Babunski poslat je u Makedoniju, gdje je trebalo ponovo da pripremi, da regrutuje mlade momke, da ih obuči, da ih pripremi za rat. 1915. kada su Bugari ušli u rat, on im se suprotstavio, sprečavao njihovo nadiranje, tako spašavajući srpsku vojsku tokom njenog povlačenja. Koliko je bio uspešan, govori činjenica da svi zadaci koji su mu povereni, a to su uglavnom bili teški zadaci, odnosno da se provuče iza redova bugarske vojske, da napadne i da iznenada nestane. To je sve vrijeme radio, pa tako kada je obrazovan Solunski front, on je bio neko ko je najmanje vremena provodio i u Solunu i na nekom odmoru, jer je sve vrijeme bio iza neprijateljskih linija, gdje je prikupljao podatke o broju vojnika, o oružju, o njihovom kretanju i naravno sve vrijeme po čemu je bio poznat, a to je po hvatanju živih jezika, odnosno po hvatanju zarobljenika, najčešće oficira, koji bi kasnije nakon isleđivanja obično saopštili pozicije i planove svoje vojske. Upravo tokom te solunske ofanzive srpske vojske upoznao je i Arčibalda Rajsa. I o njemu veliki švajcarski kriminolog govori da je do tada čuo priče o Jovanu Stojkoviću Babunskom i da kako je u srpskoj vojsci, tako među Francuzima, tako i kod Bugara i ostalih neprijatelja, verovalo se da je to jedan ogroman, krupan čovjek koji nalikuje na nekog
medveda i koga se svi plaše. Međutim, kada je prvi put vidio Jovana Babunskog, on njega opisuje kao jednog čoveka blagog pogleda iz kog izlazi neka ogromna snaga. Jovan Stojković Babunski postaće i prijatelj sa velikim Archibaldom Riceom i Archibald Rice nakon Jovanove smrti napisao i nekoliko redova posvećene Babunskom, gdje mu je između ostalog i rekao, odnosno napisao u toj posveti da mu je čast što ga je poznavao i da mu je on objasnio šta znači biti srpski oficir i srpski četnik. Tokom 1917. godine on kao pripadnik, odnosno neko ko je blizak svim najznačajnijim članovima organizacije Ujedinjenje ili smrt, a protiv koga nisu mogli da pronađu nikakve dokaze jer je sve vrijeme uglavnom provodio iza neprijateljskih linija, ponovo je poslat na nekoliko zadataka sa kojih se obično niko nije vraćao. To se dešavalo mnogim članovima organizacije Ujedinjenje ili smrt, između ostalog vojvoda Vuk je i poginuo na jednom takvom zadatku, međutim Jovan Babunski je imao veliku sreću da preživi. Vidi se, možemo danas pročitati jedno pismo vezano za njega, gdje mu jedan oficir iz generalštaba piše, odnosno zahvaljuje mu se što se nije mešao u sve što se dešava, nego što je sve vrijeme bio vojnik i govori mu da ne brine ništa jer u njega i kralj i celokupna komanda imaju veliko poverenje nakon što uopšte nije ni reagovao. Tu blagu reakciju možemo nazvati Jovana Babunskog. Možemo opravdati jednom činjenicom da kogod se tada suprotstavio, među kojima su i bili neki njegovi ratni drugovi vojnici poput Mustafe Golubića, bili su ili poslati na front gdje su vrlo brzo izgubili život ili su bili poslati u tamnicu poput Mustafe Golubića. Tako da je Babunski očigledno kao veliki strateg kako u borbama i na terenu uspeo i da se na neki način, bez obzira na svoju pripadnost organizaciji, i izvuče. I u tom periodu čak i Franche de Perret, general francuski, govori o vojvodi Jovanu Babunskom kao jednom besprekornom ratniku koji hladnokrvno i bez ikakvih problema obavlja i najstrašnije zadatke. I ono što je interesantno, a što danas možemo da govorimo o tome, jeste da su Francuzi tada poslali jednu jedinicu afričkih lovaca. To su sve bili crnci koji su došli na Solunski front i koji su poslati u borbu. Ono što je zanimljivo jeste da je upravo te crnce predvodio Jovan Stojković Babunski. I danas sad možemo zamisliti neku četu ratnika tih francuskih kolonijalnih trupa ispred kojih stoji jedan naočit srpski ratnik i koji ih predvodi u tim borbama. Dobitnik je i francuske legije časti koja mu je uručena na Solunskom frontu, a naravno tokom Solunske ofanzive učestvovao je u velikom broju borbi, učestvovao u oslobađanju Srbije i nakon rata postavljen je u Makedoniji da se obračuna sa jedinicama, sa banditskim jedinicama koje su operisale na teritoriji današnje Makedonije. I tu je nakon 1903. godine prvi put je otišao u borbu i borio se sve do 1919. godine. Dakle, za 16 godina svog ratovanja Jovan Babunski nije znao za poraze i ono što je interesantno, nije znao ni za povrede i ranjavanja. Dakle, 1920. godine, tek jureći jednu bugarsku bandu koja je počinila zločine po srpskim selima u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Jovan Babunski je ranjen u nogu. I dok je vreme provodio u bolnici, uporedo dok je jurio te bugarske bande, moram da napomenem, da je ponovo se vratio poslu učitelja, protiv njega je podneta jedna prijava za navodne ratne zločine. Dakle, svi se danas slažu
da Jovan Babunski, s obzirom na moral, s obzirom da postoji izvještaj o njegovim postupanjima, s obzirom na odlikovanja koja je dobio, s obzirom na ono o čemu su pisali o njemu, Archibald Rice, general Saraj, general Franč de Perrin, nije imao nikakve veze ni sa kakvim ratnim zločinima. Međutim, on je bio posljednji crnorukac koji je nešto značio, odnosno koji je imao određenu ratničku, gerilsku snagu da možda u jednom trenutku i u jednom momentu priprijeti, iako on sam to nikada nije ni uradio. I to je bio jedan od načina da ga država neutrališe. Ono što je najčudnije jeste da tog trenutka Jovan Babunski prestaje da uzima terapiju, odbija svoje lečenje. U tim trenucima čuo je i da neki njegovi ratni saborci koji su ostali bez ruke, bez noge, prose u Knez Mihajlovoj i da im je kralj Aleksandar Karađorđević dozvolio da mogu da prose i još dalje od Knez Mihajlove, što se smatralo navodno njegovom velikom milošću, iako su ti ljudi gubili svoje delove tela upravo za tu novostvorenu državu. I Babunski prestaje da uzima terapiju, dobija sepsu i vrlo brzo umire u svojoj 40. godini života. Istog dana kada je umro, tužba za ratne zločine je pocepana, dok je zvanični izveštaj njegove smrti bio virus gripa. Naravno, ironično je da čovjek koji od 1903. do 1920. godine veći deo života, naročito zime po makedonskim planinama, provodio krijući se po pećinama i boreći se protiv Bugara, Turaka i Arnauta, umre od gripa u svojim, pa može se reći još ranim godinama, s obzirom da je tada imao 42 godine. Jedan od njegovih bliskih prijatelja, neko komu je tokom cele karijere četovanja pomagao, koji ga je krio, bio je i vladika Varnava, kasnije patrijarh Srpske pravoslavne crkve. I upravo je on obavio obred sahrane, a Jovanu Babunskom 1924. godine u Velesu podignut je i impozantan spomenik koji je osveštao tada vladika Varnava. Spomenik su srušili Bugari tokom Drugog svjetskog rata i više nije podignuta. Najveća ironija u svemu nakon ove priče koju govorim jeste da danas u Srbiji postoje samo dve ulice koje su posvećene Jovanu Babunskom i jedna ploča u Beogradu koja je podignuta pre nekoliko godina. Na ploči se nalazi lik Jovana Babunskog, Vojislava Tankosića i Vojvode Vuka, ljudi koji su podnijeli veliku žrtvu prilikom odbrane Beograda. Otkup zlata, platine, paladora, satova, ordenja, brilijanata, besplatna procena, mogućnost zaloga, Zlatara Dok, Bulevar Despota Stefana 47, brojevi telefona 063 222 935 i 011 334 5353.